Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sekusezona indaba efika ngaso-ke isikhathi kuvela ukuthi-ke ubaba-ke laphana-ke omdala endimini yomculo wamaskandi-ke ubaba-ke uPhuze Khemisi-ke walimala-ke khona laphana-ke esestage-ke mbukeli-ke emcimbini-ke mbukeli-ke wabhinyika lona-ke iqakala njengoba sizokuvezela sona-ke isithombe sakhe lapha eveza khona ukuthi ngempela-ke wathiteka laphana-ke eqakaleni yena-ke ubaba-ke omdala uPhuze Khemisi mbukeli-ke. Nazi-ke ezinye ugodole-ke kanye naye-ke laphana-ke uSiyamyeza bagxeka iqembu layo-ke laphana-ke inkatha mbukeli kuyona-ke le video futhi engizothi-ke ngushiye nayo njengamanje bese-ke uyilalela uye laphana-ke comment section ukuthi-ke lezi zinto-ke abayikhulumayo bona-ke laphana-ke ogodole kuyona-ke le video ngabe-ke ziliqiniso na noma-ke amanga ngayo-ke inkatha mbukeli. Siyabonga. Wegodole ngaphandle ukupholisa amaseko mina anginaso isikhathi sokudlala. Ngibhlungu kakhulu ngosizo olubhekana nabantu bakithi. Kodwa at the same time abantu bakithi bayalunga. Ungayivotela kanjani inkatha? Uthembeni uvotela inkatha. Na into yokuqala. KZN Godole singandawonye egoli. KZN phansi kuphi lapha eMeledozaneni ko Richards Bay. Bafaka inkatha ukuthi ayiphathi idolobha ayiphathi umasipala. Unjani umasipala kunamhlanje Richards Bay? Ungalithatha kanjani iqembu lazogandaganda amahholo ama-toilet imbewu ama-5 kg ijumpana uyolinika umasipala njenge Richards Bay? Uyenza kanjani lo nto leyo? Uthi yini into othi uyilindele iqembu lazimcimbi nemembeso nezimbuzi what nezinkomo nama-awards izinja namahashi ade be-awadana enkandla Godola ngisazi kunini ngizothiwa KZN kuya-awadana kuthiwa kunento engaze ngeze ngiyiboneke bekuthiwa kune-Premiers Cup kune-stadium esasirenewa laphana ngo-60 million kuthiwa siyashoda kwakunethwa ngisho umuntu okuyi-VVIP khona umngane wami wakhona lapha eRichards Bay owayekhona ethena akaze ayibone le nto le. Kodwa abantu bakithi decide even next year or next year government elections la wakhona alocal yibo futhi abayobe beney'ndlovu ey'ntathu khona le nto le elapha uqhubeke uye le North Coast elapha emkhanya kude. Emkhaya kude akunankinga yakho. ANC uyantshontsha ngendlela yabo bayihlephula imali ngendlela yabo. Ngizwile ngandlebenye kade bengibonisa ama-video. Kuthathwa abantu mawukuthi uyazi umkhuze nehluhlu uqhelana kangakanani mawudrive usuke egoli. Kuthathwa abantu ehluhluwe nako ward 8 nangapha kuthiwa kuphi lapha amobhenga koyibayini. Inkathi yobalwisa lapha kulwiswa abantu abangena ama-medical aid. Abantu abangesiwona ama-beneficiaries kamasipala umasipala mangabe usuhlomula ababe bengasabathola abahlonishwa. Basuke babuya bofuqwa ephumula